Prijedor je smješten na obalama Sane, podnobrežja kojima se Kozara spušta u Prijedorsko polje. Legenda kaže da su Sani ime darivali Rimljani zbog njenog ljekovitog svojstva. Ljetopisi pominju Prijedor kao zemljanu utvrdu u ratnim izvještajima grofa Adama Basanija za vrijeme Bečkog rata. Krajputaši bogate duhovne prošlosti su manastir Klisina i crkva Brvnara u selu Busnovi, gdje je rođen episkop banjalučki Jefrem. Brojni spomenici svjedoče o velikim žrtvama ljudi ovoga kraja kroz različite epohe. Također i o herojima koje su krasili hrabrost i iznad svega čovječnost. Nekada najmaglovitiji grad u Jugoslaviji ponosi se najvećim zalihama željezne rude u Europi. Okosnicu privrednog razvoja čine rudarstvo, drvno-prerađivačka i tekstilna industrija, a dugu tradiciju ima i fabrika keksa i vafla. Sa velikom ljubavlju negujemo stare i retke zanate. Ponosimo se našim sportskim aerodromom koji se nalazi na atraktivnoj lokaciji. Ekocentar Ljekarice osnovan je sa namjerom da vrati čovjeka prirodi. U Prijedoru živi i radi preko 50 akademskih slikara. Ime Prijedor dolazi od slovenske riječi prodrijeti, raskrčiti. U svjetlu tog značenja, svojom marljivošću, postojanošću i novim idejama krčimo put ka boljem sutra. Krsna slava grada su duhovi, a gradska crkva posvećena je Svetoj Trojici.